Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Kynhun jong ka Shillong roadside hawkers hapo ka jing yalam ka kong tell me nongbri kilas ngau yaha bat hun ya ka jing penyat ka Shillong municipal board ban shu Khalai Nusib ya ke jaka shong na ka benta ki nong shong de madan hapo muda kumta ki Kynhun kilas dang ban yang daulan na ka benta ban shim ya ki slip number bat hadien bagila de ban shim ya ki number kila ai bat ki kerteng bat let ban shong hala ki benta balabu na ka benta ban bu ya ki dukan jong ki nong shong de madan As PTVC member, we have every authority. We have every authority to check randomly the numbers, what numbers are there. Come the PTVC member, we have PTVC member. We are official PTVC members. We are official PTVC members. We need to check what numbers are there. Randomly, we need to check what numbers are here. Mangini one naka PTVC ko. We are official members. We need to check the numbers. What numbers are here? We need to check. We don't trust this process at all. Check, and we are here as PTVC members. Official PTVC members are here, 4 of us. What numbers are there? What numbers are not there? How will we know? How fair is this process? It was never decided in the PTVC. Juga asosiasi you bisa. Kamu Kynhun kan banyak. Bida apa Kynhun dia Pak? Ini kan you bisa. Tempat Kynhun dia juga Kynhun dia bidan. Kan asosiasi you bidan. Asosiasi you bidan. Bidan lang berkong aja lah. Majokong Angela ni apa tu? Telmi. Bisa Kynhun kan? Bakal nama deh bahasa nukan badan telmi. Hah? Kong pisang ni pilih aja kan? Sekarang cantik kan? Mantap. Bisa sini nombor ni mana? Ah? Bisa ni layu nombor ni mana? Nombor kan? Tengah nombor. Yang mana? Bang antren dia sama dulu jangan macet kan? Yang mana? Yang mana? Tujuan. Mina. Ya nene. Hello, Misha Nai. Lepet ini nombor 221. Okey. Ini dah buat. Radiap dia buat.
Chân tha chứ này. Này này, bạn ra. Ini chứ này. Bác đi, bác. Ano sai? Ang biasa lut sa baru ko kini-kini kena ang biasa lut. Sana. Nayo ni. Beit. Malah dia. Kau biar nomor kan kau? Nomor Spak Khalai. Pak Kynhun. Kabiang cakap pi. Dia. Kynhun kan kau kom. Dijanya. Dijan cai muka. Ha? Muka pidi hai. Sosok Khalai hai. Dijan. Ha tau pok hapiju. Nado kanya kan senang mansong. Katangin saya pengalaya warnang barok kay. Tu tangkat lah. Kau pidan nak Kynhun ni kau? Ha? Kynhun jono pidan asian ni je pi. Nga ka sesyon jong ikong Angela. Kau Angela. Pidan nak kau Angela. Angela. Pidan lang ba ikaw Angela? Oh, nga dalang ikong Angela. Kumut pi mesi matalang kami kau Angela nomor ni kau Angela kau percaya ke dia kam? Oh, yang di nga tengah kuat, itim kuat dia nanti. Oh pi kuat pi lagi. Nga tengah kuat. Oh, yang kata ada yang utang. Sispa kadwe dai. Oh, Kau kena dukan pi. Pasal. Hindi kat konsong as. Dai kom ni bisno ko dai dayo ay kanila. Kaya nga mo kumen makayo ako. Dai nado bisang mansong ni. Nadula siya nga sa konsong siya. Pidan ba ka asosyon ni ko? Ada naka Rusay Association. Tapi iba kanya kedukan minta kalau kambah banyak kabarin na kamu. Kalau kambah menta banyak ka ba ay mencuat ki ay siya po. Tang ba siya po pangingim tre. Namar halor baki long kia tahu ben mo yang ingin siya po te. Dalam mentapat ni pan siya jurong tekila ay yang siya jurong. Te mentang iyo ang ni tekila tahu ha kat ni yang i. Ismo pa pinya ta. Ito dan number. Ini sa number na. Kau hak kajing pet pi hang ne hajarong kalau biang lut duk ki like ki kalau biang lut. Maka jingpet juga kau jingpet ini teh ai bala biang ni. Kata teh bangin patip aja kata kende pasal kumno yang ni. Jadi kita ke bapi video bas. Nga ada can. Pidan pakai seng ni. Dan berkeseng ke Rusay Association. Kong tell me. Oh, jongkong telu. Dai bang. Pidan hak Kynhun ni pi. Pidan hak Kynhun kan lah. Kasus sian nang lah pidan. macam itu. Engkau kan jalan. Dai berko ni jalan. Jadi pun mesti pada ban siapa pada ketika kata nak kalian juga menjalan ke bawah ke Pyrshah. Empat kita datang sebulan hang dia banyak sebenarnya empat keluar. Put pi mut yang lain ni kan ban adukan. Gua mau kan. Banyak baik. Yo, stay. Sobha kini ki bagi umbrella, nursery, plastic item buat handi. Buat handi. Kijuri itu kini yang tayang can ATM. Sobha gitu kibadi umbrella, nursery, plastic item buat handi, nursery kini subah antai hajan ATM.